Kalau tak badi di betul. Hah? Terlalu naik. Yang ukuran mana ya? Naik lagi. Syahid ada ya? Ah, Syahid. Saya saja ya. Mana? Nah, पहुंच गया मेरा अभी ऊपर चलेगा ना वो भी Gitu sih? Haa. Kok penikarin dia macam nanti? Ini tu kalau letih, bawa utang, mungkin boleh. Coba lah.